تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن يجون قرآن يقول خبر لمتدين معزوف جنة تنزيلني خبر لمتدين معزوف هذا قرآن يقول تنزيل جتون بوفا ماذا من الرحمن الرحيم جتون ربنا ما رحمة قدو رحمة قد الدنيا قوت والقو في رحمة مؤمن توتا قفرت أولو خاق أبو سنرى بوفا ميدا تنزيلني خبر قوني مبتدا سادوا جن هذا جن جدا يوكيو إسمه كان مبتدا قوني مال قدو بكبيرات ألافنا أسمع يقدم نركشوا دنيا جن أسمع تو سنتين سقوتون الكنا تنزيل إني بوفما تيسون من الرحمن الرحيم يجون ربنا ما رحمة قدر قبوف مسون كتاب فصلت دبكا كتاب يجون كتابة فصلت يجون الدبا فمته آياته آيات النساء تندبا فمته إيه تنزيلني متداغوني تما كتابني أسمتي خبر ساغوني سنتين سقوتو غونا قنما تنزيل إني بوفما تيسم من الرحمن الرحيم ربنا ما رامت قرر راقبو فمه كتاب جيشون كتابة قرآن فصلت يجون الدبا فمته آياته يجون آيات النساء ولقنك أمتين جرتو قرآنا عربيا جيشون دب فما أفان عربا حالتين جيشون النسون لقوم يعلمون والربي خنيف الدبا فمتنا موندا في متما إيه والربي كم سكبني في سلايس نمنمان قرآن الرغور صفدتو warrumu beekumsa qabanii dhugaa bashiiran jechuun gammachiisaa halateen kitaabni sun wanadhiiran jechuun sodaachisaa halateen kaafirtoota azaaban fa'aarada jechuun garagale aksaruum jechuun baay'een ilma namaa garagale irra baay'eedhama supparlaatiif digrii aksar jechi jiru kun afaalu tabdiil supparlaatiifi amma saniifuu namni kakafreetu harraa garagaleetu irra baay'eedha jechuuf deemna fa'aarada jechuun garagale quraana kanarraa أكثرهم يجون الربايين المنما غرغله فهم لا يسمعون هندغين انما قرآنما كتابما آيات النساء الدبافم تجرتو خنا هندغين هنغلو في مال حاجات تنقبني دبكا انما كنو خجبه چوا يادني يوخي جچ نبي محمد يچوا يادني يوخي انما كنو ولا لو دي چوا يادني اتنشن ثاني تنكني ني دما وقالوا نجان كنو لال قلوبنا قلبين تينيا في أكنة جيشون هقوقي خيس جرتي هقوقي كبديدة مما تدعونا إليه جيشوان تتنيام تقنر هقوقي خيس جرتي سنيفو واني أتنتو تنا هقوقي تو قلبي تينيا تقاقو اتنتيفني الرجبرت جيشو رموني ديموف وفي آذاننا قرخيني خيس التيسي وقرن جيشون دودم ما تجرى أيوة وقرن جتون دودم ما جرا وقر يوجا جنة قرمان كنو دعو دبو أملال قلبي لسانة دبتنتوني في قلوبنا جنتون قلبي نمني حتى تكابتو سني يجودا قري سان جنكونيس قرة سلا حكا دعو سني إيه قرة سلا وان براتين دعو نما كبني خنمون كبنودا وفي آذاننا قرة خينيا خيستيس وقرن دودم ما جرا ومن بيننا جن jidduu teenyaa fi obeeyni ka jidduu teetitti hijaabuun jechuun dahoo jira girdoo jira wannummaan ati jettu tunuu gara keenyatti asin dhuftuu dhaynu ila qalbii teenya gaddeemuu dhiisi gurra keenya bira gahuu dhiisi nuufiisi jidduu girdoo jira fa'amal jechuun hojjedhu atiis aaduma teeti irratti deemi innanaa aamiluuna nutiis ni hojjannaa jaanamma jirri hin barbaannuudha waan ati nutti himtu inumaa dhaga'umaa hin feenuudha numattuun himiniidha maal gooti wanni kun isaanumaa rakkifti ilaalamma jarri kun qixana nama humaan fahamne odoon tahin maal ta'uuf diddaa fi wama kanaawu inuma ittumaa haajaan qabnu fa'amal jechuun atiis hojjedhu waan nutti himuu barbaadisanii innanaa aamiluun nutiis ni hojjenna qul ji'ati yaa ergamaa kiyya yeroo tana jaruma akkana je'ee abdii isa murachiise kana ati mallee abdii muratiniidha bara qul ji yaa ergamaa kiyya إنما أنا بشر مثلكم أنا نومك خيسانيتي بر يوحى إلي يجون غرخيتي بيتي سني قد أماملي أنما إلهكم حكا قبر ما أنكي سن إله واحد رب ما توقيتش جيشوتو غرخيت بيتي قد أماملي خطرماني لسني رعدته دلالما نومك خيسانيتي هذا أبا جدو أركميدا
namuma akka keessanii nyaatee dhuguudha namuma akka keessanitti yaadatu ka irraanfatuudha maalirraa waan bakka gara biraatti na laaltan jechuudha annamaa ilaahukum akan gabbaramaan keessan ilaahu waahidun jechuu rabbuma tokkicha qofaa jechuu gara kiyya beeksisa godhama fastaqiimuu ilayhi ilaadhaan qaarsima fastaqiimuu kana maalaa jennu dhiiroo tawajjahuu ilayhi jechuu jan fastaqiimuu ilayhi jechuun gara rabbii garagalaa jechuu kara malee garagaltanii jirtanii rabbumatti deebi'a fastaqiimuu ilayhi jechuun garuma rabbiitti tasgabbaawaa jechuu karaan isinirra jirtan kun tasgabbiin qabu yoo gara rabbii deebitan irra isinii gaariidha ji'iini je abdii murachuun qabu namni daawaa godhu tokko hanqa fedhellee yoo arrabsame hanqa fedhellee yoo ummanni jalaa jide abdii murachuun hin barbaachisuu jechuun qaraa isu jiran rabbiin fastaqiimuu jechuun garagala ilayhi jechuun garuma rabbiitti garagalaati wastaghfiruuhu jechuun rabbi araarama gaafadha dhiifama namaa godha rabbiini wawaylun jechuun halaakni tahaadha lilmushrikiin lagni ibiddaa tahaadha wayli jechuun ismun liwaadin fi jahannama maqaa laga jahannam keessatti taheeti jaan lilmushrikiin warra rabbitti waaqixxeessuuf halaakni yookiin lagni jahannam sun tahaadha isaan sun eenyu dhiiroo mushriktoonni sun mee alladhiina laa yuutuuna zakaata je rabbiin asirraa eegale waan ajaa'ibaa isaan sun mushriktoonni sun alladhiina jechuun isaan laa yuutuuna zakaata zakaan kennine je amma yeroo tana duuba makka jira zakaa yeroo tana dirqama godhameen jiru eeysa zakaan amma jiru kun dhiiroo zakummaan amma jara mushrikaa irratti jiru kun isliminnaa hun seenne zakaan jennu kun kami zakaa jechuun qulqullina jechuudha jan akkuma zakaan kun horii qulqulleessu isliminnaanis ilma namaa kana dilii irraa qulqulleessitiidha shirkii irraa qulqulleessiti saniifuu alladhiina laa yuutuuna zakaata jechuun warra lubbuu isaanii shirkii irraan qulqulleessine jechuuf deema wahum bilaakhirati maaseysi isaan sun ammaas aakhiraan dhufaaf teeysi hum kaafiruun hadidani katti kafrani ilal jarri waan kanan fudhannee dhammagaa mushrika jarri jennu kana mushriktootuma kanaan wasafe immoo rabbiin ajaa'ibaa isliminnuma seenuu dhabnaanu amma kaafirrummaanu mushrikani jaama jechuudha bar dhuguma mushrikuun kaafiruun jechuu dandeenya nama tokkoon nama shirkii hojii tokkoon kaafiraas jechuu dandeenya kufrii jechuun dhugaa jirtu tokko dhoysuu jechuu shirkii jechuun ammoo waan takka rabbitti qixxeessu jechuu amma laan namni tokko fuudhee makluuqa haaliqaan qixxeesse taanaan dhugaa jirtu dhoyseera shirkiis hojjetee jira inna alladhiina aamanuu faallaa kana ammoo warri dhugoomsan waamilu saalihaati qatoltu hojjetan lahum isaanii tahaadha ajruun jechuun mindaan غير ممنون إسان الرامورم نيتشورا فكا الدنيا كان ودون تاين من دار رامورم نكبني قل جيت يا إرجما خيّة أئنكم جتون سيسيا كافر توتا لتكفرون جتون كفرتني متي بالذي خلق الأرض جتون ربي دتشي سنيت كفرتني متيه في يومين جتون قيوم لمت قوم لا دنديتي سارا قيا لما ما يقاو ديرو تشندرة أمو دنديا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وان تكربينو قوجة فده وان سنين أركم مجاني ونسونا كسمتاتيدا إنما تيغد التلتات وما أمرنا إلا واحدة كلامهم بالبصر أكو مكتما لقو إجاتي هجين تينيا انترطوجي هنا خيسة ما الممنمات برسيسو في جان أكن جرجر وان تكسوتا وججو برسيسو رابجيشا ربين بيخاسوتا أومي يفعل ما يشاء إنك في وجهته في يومين يجون قيا لمت قومه وتجعلون له ربي سنف قوتني متيسن أندادا جتون شريكة أيوة استفهام نقول أما استفهاما تقريعي جانين توبيخي قافي متى خيسا قد دور آجتو إسنين كن أمتهما يان إني كن مي خدتي قيا لمت قومه كن أي شريكة إيسافو دمي من namni tokko ma fakkeenya lafa ka'ee dachii miti waan takka uumuu kan dandeenye eeysaan rabbi shariika ta'uu danda'a zaalika inni isin itti qixxeeytan sun bar rabbul aalamiin isa aalamtoota kana hunda uume mee shariika eeysaa fuudha duuba wanni isin itti qixxeeytan sun niise uumaasaati ifi uumee waan ifi uume takka kamitti ifiin qixxeeysa inumaa hin fakkaatu
وجعل يجون بربين سني قده في أدجي تنخيستي رواسية قارتي نقول يجودا من فوقها قبا إسيتي قده قاري إسيتي أركم إسيرا كانت ألقاء يجودا وبارك في أدجي تنخيستي بركاني بوسم ماسيتي خيري باي دجي تنخيست قده وقدر فيها يجون دجي تنخيستي نؤومه نمرتيس يجودن دنيا تكايتي أقواتها يجون قوتا إسيدا باجة دجي تنفر باجيستو أصمت دجي متنخيستي أومي جيم ربين وقدر فيها دجي تنخيستي نؤومه قدر يجون أي خلقا فيها دجي تنخيستي أقواتها قوتا سيدا جيشون باجة إسيدا برباجيسو في 4 أيام جيشون قويا أفر كيستي جودا أما باجة قبيسون قويا أفر فتي جودا في 4 أيامين تتم قويا لمان سني تيجان قويا لمان سني وجوالي قوتي جيشودا مالي باجة قفا قويا أفر فتي جيشومي تيجان قويا لمان دوران دبر سني وجين قويا لمان رخا إما سيسي أما قويا أفر فتي جيشودا في 4 أيام مع الجنة في تتمة 4 أيام مع اليومين المتقدمتين قويا لمان دوران دبرت سني وجين قويا لما تئدي ولين أفوري جيتشم مغا إلا لما فكين ينامي توقو أفر راخائتين أنك في الفنيتي ساعة 4 ديمجا أنك أداماتي مو sa'a sagaliin deemee ja'a jechuudha. Maal jee ta duraan ganama deeme san hunda walirra kaa'ee ta kutte sanii fi ta boodarra deeme sa'a lamaan Finfinnee fi Adaamaa jidduu deemee sirra kaa'ee sa'a sagali jechuu dandayaa jedhan. Kun immoo akkasi malee yoonii fi aqwaanni guyyaa 4 fudhate jennu taate dachii uumuun guyyaa 2 yoo jennu taate waliin guyyaa 6 fixuu deema kunummaanu. Garuu immoo akkasii miti wanirraa fedhame titimma isa kutte sanii wajjin wali guutiidhamma. Sawaan jechuun gaya haala ta'een jechuudha. Eenyu quunni sun baajanni sun lissaa'iliina jechuun warra rabbi gaafateeffa. Limmanni masruufni dachii tanaaf bahe sun warra dachii tana keessa jiru kana gaafateef ni gayaa jechuudha. Lissaa'iliina jechuun lilmuhtaajiina jedhan warratti haajameef gaya haala ta'een yoo sawaan jechuun deebisaan kun gayaadha lissaa'iliina jechuun warra si gaafateef ni gayye bakka rabbiin dachii sana guyyaa meeqatti uume baajata siidhaa guyyaa meeqa yoo jaanii si gaafatan fi 4 ayyaamin bakka guyyaa 4 ji'i jala muriitti himi ni gaye summas tawaa jechuun eeganaa oli bahe amma kun qasada wa amada jechuudha ni hamile amma kun tartiiba uumichaati malee ol baheen akka keenyaati miti jechuudha. Dachi eega uume booda samii uume jechuu deema. Summa stawaa ila samaa'i jechuun gara samiidhaa ol bahe uumaa keessatti wayya dukaanuun samiin aara jedhan aaruma bishaanirraa ka'uutiitu samitti deebi'eedhamma dandeettii rabbiitiin jechuudha. Dukaan jechuun aara aarumaasii ol baheetu samii ta'ee faqaala jechuun ni jee rabbiin achi booda. Amma duuba kun maal jechuu kenna dachii uumeeti eegana samii uumee jechuu kenna summaadhaan oofe tartiiba. Amma laalee kun wal duraa duuba nu gartee summaan achi booda jechuudha. Wal arda ba'da zaalika dahahaan sunoo duuba. Wal arda jechuun dachii ba'da zaalika achi booda dahahaa jechuun isiin bal'isee jenna. Mee bal'isuun isiidhaa sun maal jechuu Abdallah ibn Abbaas wooma isii booda isii fassaraa jeeyyan. أخرج منها ماءها ومرعاها uumaan dachii duraanii samii dura uumamte garuu immoo dahiyaan isiidha jechuudha. Bishaan isii keessaa baasee baajata isii keessaa barbaachisan itti godhuun eega samii uume booda jenna malee uumatti dachii dura uumameedha. Bakka sana irratti immoo ulamaa'onni wal dhabanii garuu kanaatiitu irra fakkaata. Dachiin uumamteeti achi booda samiin uumamtee maal taate dahiyyaan isiidha achi booda jechuudha. Bishaan isii keessaa baasu marga isii keessaa baasu isuma sanaa akka marga kennitu godhuun sun gara boodaatiidha jechuuf deema malee uumaan dachiidha uumaa samii booda jechuuf hin deemuudha. Faqaala jechuun ni jee rabbiin amma garagalee lahaa jechuun samiidhaan ni jee walil ardi jechuun dachiidhaanis ni jee
garummoo asitti jalqaba samii dubbate kuni waawwattee mutulaqa jammiitii fi faqaala lahaa jechuun samiin ni je walil ardi jechuun dachiidhaanis ni je i'tiyaa jechuun hojjadhaa je waan inni isin ajaje ajaja kiyya fuudhaa jechuudha. Xowwaan jechuun tolaan tahuu ookaraan jechuun yookiin dirqiidhaan tahuu jechuudha. Fuudha qaalataa jechuun ni jaanjarilachuutu ateynaa jechuun yaa rabbi nuti hojjenne xaa'i'iin ajaja kee kagoonu haala taaniin hojjenne nuti dirqiinii miti akkanumattuu fudhanneedha bakka. Itiyaa jechuun takkaayisi maaquuzu minal itaayyan itiyaa jechuun kennaa baajata keeysan kennaa wanta silaa hojjechuu barbaadamu keeysanidhaa barbaadame kennaa. Xowwaan jechuun tolaan tahuu ookaraan jechuun yookiin dirqiin tahuu jechuudha. Qaalataani jaanii ateynaa jechuun nuti kennine xaa'i'iin ajaja kee gooneeti yaa rabbi kennine dirqiinii miti kanumattuu tole jenne. Dhuguma amma samiinis waan qabdu qabdi dachiinis waan qabdu qabdimma. Samiin fakkeenyaaf rooba yoo kennitu ibsaa yoo kennitu dachiin maal gootiree rooba samii gabbuu eessan gadhu deetii marga magarsitiidha. Albuuda adda addaa kennisiidha. Wantoota adda addaa dachii keessa harkataniidha moo ni deemuu fi dachii fi samii san hundaa'uu wanta isaanirraa barbaadame tajaajila isaanii akka kennan rabbiin ajajeedhama. Faqadaa'uunna jechuun samii san ni taasise. Qadaa jechuun maal jechuu dhiiroo ni murteeyse yookiin yoo qadaahunna halaqahunna jennaa jaan samii torban san ni uume hunnaahu jee sab'a samaawaatiin maa jenna duuba garagallee. Faqadaahunna jechuun samiilee san ni uume sab'a samaawaatiin samii torba uume. Yoo qadaamoo ja'alaan fassarre nuu hundi boggaasan ja'alaan objektii lama qaba boggaasanii faqadaahunna jechuun samiilee san ni godhe. Sab'a samaawaatiin samii torba godhe fi yawmayni guyyaa lamatti walirra geessimma fuudhii hadachiidhaa baajataa wajjin meeqa fixee afuri lamarra keenyaa waliin jaha jechuudha. Bakka sun ayata biraa keessaa jira fi sittati ayyaamiin je'ee rabbiinuu lafa kaayee jira akkasii walit deebisiidha. Gariin ammoo arbaati ayyaamiin reefuu sun titimmaayita duraatii miti warri jiru 8 godhuu deema guyyaa 8 ayata biraatii wajjin akkatti wal bira dabarsu isaaf beekatan. Ayata biraatii wajjin akka walit deemu godhuuf dachii uumuun guyyaa lama baajata siidhaa keessatti uumuun guyyaa lama samiidhaas uumuu walumaa galattuu guyyaa lama walumaanuu guyyaa jaafixe jechuudha. Guyyaan akkamitti lakkaa'umaa yeroo san hanqasaa rabbiin ni beekami. Kaniifuu guyyuma nuti arraan tana beeynu kanaan nutti hime jechuun guyyaa fi halkan gaafa saniin jiranii eeysaa fi yoomeyni jennee lafa kaachuu dandeenya. Uma guyyaa jiraachisuu danda'e innummaanu qixa guyyaan ganaa ta'uu taa'us beeka guyyaa nuti beeynu kanaan nutti hime jechuudha. Fi yoomeyni jechuun qixa guyyaa lamaatti warri jee fasaluus jira. Wa'oohaa jechuun fi kulli samaa'in cufa samiidhaa keessa beeksisa godhe bakka. Amraa jechuun hujii isiidhaa beeksisatti godhe. Atis tajaajila kee kenni je'eenii jechuu samiidhaan. Kunoo wazayyanna samaa addunyaa samii addunyaatti gaxaantu tana addunyaa jechuun maali? Gadi aantuu jechuudha. Wazayyannaa ni miidheysine samaa addunyaa samii gadi aantu tana bimasaabiiha ibsaalee adda addaatiin miidheysine je urjiileedhaan aduu fi ji'aani miidheysine wa hifdhan jechuun wa hafidnaahaa hifdhan masdarun lifiilin maazuufin mafuulun mutlaqun lifiilin maazuufin jenne jechuudha. Wa hafidnaahaa samii tanani tiksine hifdhan jechuun tiksuu tiksine shayxaanarraa shayxaanni ol deemee wanni inni funaanuun jirtuudha. Maaltu ari'a dhiirochi urjiilee sanirraa qaanqeedhaan darbatama. Fufaatiitu jala jira. Saniifuu san baqa deemanii tiksineedha jechuudha. Garuu moo tiksuun zabana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergame kana booda dubbiin itti jabaatte jechuudha. Duraanis odootuma tikfamtee jirtu wa'annaa kunnaa naquudu minaa maqaa'ida lissamii jalla jedhi jinniitu nuti gaafa duraa ol baanee samii jala tattaa'u turreedha. Fama yastamii laana garuu mu'arraa
namni ol deemee dhageeffate yajid lahu shihaban rasadaa jedhan lubbuu ifiitti qaanqee yookiin ibidduma qopheeffamee lafa taa'uuf harkataa har'a dubbiin nu jabaatee jirti wanni kun maalirraa taate jedhanii barbaadu seenanii sababii wahiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalam dhufuu ta'uudhaa harkan jechuu bakka jirrini wahifzan jechuun ni tiksin maasiisi zaalika jechuun kun hundinuu je olirraa haasi hanqammaatti qawoo himne kun taqdiirul aziizil aliimi godhiinsa rabbii jabaa beekuuti isaatu kana godhe malee wanni isin rabbii gadi jaammattattuun tana hojjechuu hin dandeessumma taqdiiru jechuun godhiinsa uuminsa eeywa tajaajila inni kenne malee kuni waan namni biraa kennuu danda'u miti kanatti himtee moo fe'in aaraduu je rabbiinis yoo didanii garagalan faqul jechuun ji'iini anzartukum jechuun ani isin sodaachise ji'iini saa'iqatan jechuun azaaba yookiin adaba jechuudha saa'iqaa jechuun bakakkaa jechuun maal jechuu dhiiroo saa'iqaan kun azaaba jenneetuma fassaruu jeemoo shawkaaniin anzartukumiin ani isin sodaachise saa'iqatan jechuun adaba misla saa'iqati caadin adaba akka aadii fi wasamuud ummata samuuditti bu'ee san isin sodaachise jechuudha utubaan hoggaa kana dhagayu utubatu nu rabi'a baay'ee hollatee jedhan faqul anzartukum saa'iqatan misla saa'iqati caadi wasamuud ayata kana dhageenyaan waan deebisu wallaaleeti utubatu nu rabi'aadha jechuudha kaafir ammoo dhiiru wayii ammuna buute waan jiru hollachaa ummata isaa deebi'ee awoo gurbaan dubbiidhaan isaa deebisuu hin dandeenye takka naan je'e wallahi waan hin deebisuu na dhibee dubbii sana mee haatti wal mari'annuu jee jedhan samuudi bu'ee sanni beeka innummaanu seenaan lafa jirtii bara seenaan haasa'omaa jirti ummata dhume kana bara isaanis qubuma qabanii waan akka isaan sani bu'ee san isin sodaachise jennaan baay'ee rifatee jedhan idh jaa'atuhum jechuun yeroo isaanii dhufte san adaba isaanii bu'e san ar-rusul jechuun ergamtoonni yerootti dhufte san ummata aadii fi samuud sanitti jechuudha min bayni aydihim isaan duraa fi wa min khalfihim isaan boodaaniis mala isaan duraas nabiyyallaahi nuufaa jira isaan boodaas nabiyyallaahi muusaa fi ciisaa faa jira min bayni aydihim jechuun isaan duraa fi wa min khalfihim jechuun isaan boodaayisiya allaa ta'buduu hin gabbarinaa jechuudhaan illa allaha jechuun rabbii tokkicha malee hin gabbarinaa jechuun itti dhufte laa ergamtoonni kanuma keessa immoo isaan amanuu didanii sababaa sanitti rabbiin adaba cimaa tokkotti buuse adaba akka rabbiin isaan sani buusee saniin isin sodaachise ji'iini qaaluu ni jaan amma yeroo tana isaan deebisagaa loo sha'a rabbunaa rabbiin keenya odoo fedhee jaan ummattoonni dursun la'anzala malaayikatan silaa malaayika buusa fa'innaa nuti bimaa ursiltum bii kaafiruun waan isin ergamtanii sanitti kafarree hin fudhannu ja'anii didaniidha magaa jarri sun فأما عاد بكآتنا دبين جرتي أمة عاد مو أمني عاد سن فاستكبروا جيشون نبونا في الأرض جيشون دشيتنا خيست نبونا بغير الحق يا حرام لبونا جيشورا حق أمالي أيوة سري أدون تيني خرم سري رنجر حق أفرشو دي دني دم فاستكبروا جيشون إفتولا في الأرض جيشي ربي تنخيست عنيتم بغير الحق حق أمالي بونا haqaan boonuun oduu wani jirtiire haqaanni boonanii odoon ta'in boonnummaanu haquma fudhachuu diduu saniinnummaanu alkibru baxrulak waqamxunnaasiidha haqa fudhachuu didanii ilma namaa kasilaa haqasitti musan tuffachuudha jedhan isaanis akkasuma ta'an waqaaluu ni jedhan kun oboonni isaanii kana man ashaddu minnaa mee eenyuutu nurra jabaadha quwwatan jechuun humnatti eenyumaan nurra jabaadha nuti wani takka tawaanu gootu hin jirtu أولم يروا جيشون سجرخون إن أقرر جديدو أن الله الذي خلقهم ربي سان أمسانيتيتو هو أشد منهم قوة هم نت ربي سانتو إساني رجباء إن أقرر أولم يروا هم بين جنة فصلوا دندينيا بكمسا إن تلود أجيشو دا إسلام environment مساني تنلالني رب مخانو رجباء جيشو سلا بيقو دندين تنمالي أنك المالي لالون دندين يجري أولم يروا سم بين يجرقون أن الله الذي خلقهم ربي سان أميتو هو ملي سماتيتو أشد منه مثاني رجمادا
quwwatan jechuun humnatti rabbeetu isaanirra jabaatan beeyneesa akkamii akkana jedhanii wakaanuun isaan sun jabeenyuma isaanii sanirra dhaabbatanii bi'aayaatinaa jechuun mallattoolee teenya hundaa'uu yajhaduun kamorman ta'an jahdii jechuun mormuu dura dhaabbachuu diduu jechuudha. Eeyyuwa san odoon ta'in wanni kun islaminaan duruma jirte jechuu garsiisa. Isaan irrattis hin dhaabbanneedha ammaas. Gorsi kun durirraa eegalamee isaan duraas akkasumas deemaa ture. Isaan boodaas akkasumatti itti fufee isin ga'eedha. Wanni isaan sanif bu'e sun kunoo gorsi sun odoo deemuu isinittis dhufee wanni jara sanif bu'e sun isinittis bu'uun ooltuudhamma. Wal qabattee deemtee jechuun bara amantummaan tunuu takka addan dhaabbanneedha. Faarsalnaani ergine duubaaleehim jara aadsan irratti ummata dirratti ergine riixan qilleensa sarsaran jechuun cimaatti ergine je. Sarsar jechuun shadiidan jechuu jaan qilleensa jabaa bubbeetti gadhiifneedha. Riixan jechuun qilleensa sarsaran jechuun qorraa ta'e jechuudha. Qilleensa keessa qorri jiraadha ammas. Fi ayyaamin nahisaatiin jechuun guyyaa isaaniif hamtuu taate keessa amma guyyaan hamtuun eessa jirti dhiiroo. Nahisaatiin jechi jiru kun maal jechuu? Fi ayyaamin guyyoota nahisaatiin jechuun qorrituu taate jee warri fassarees jira. Kunis sirriidha jaan. Fi ayyaamin jechuun guyyoota nahisaatiin jechuun walit dhaabbattuu taate keessatti jechuudha. Eeyyuwa yookiyoo fi ayyaamin jechuun guyyoota nahisaatiin cimtuu taate jechuudhamma azaaba isii keessatti dhufesantu cimaa waan ta'eef cimtuu jedhama. Fi ayyaamin guyyoota nahisaatiin jechuun dhukkee taate jechuudha bakka. Bubbeen sun maal isaanitti hojjettee quttoo adda addaa dhukkee kaaftee dachiirraa dhukkumaa ofitte jechuudha. Nahisaatinii dhukkeenis fassarre. Nahisaatinii cimtuunis fassarree nahisaatiniin walit dhaabbattuu jechuudha. Guyyaa 8 baaridaatiniinis fassarameera qorrituu jechuudha. Sarsarinii yoo sarsaranii san qorraan hin fassarru gaa yeroo san linudii qabu jechuun wanni kana isaaniif gooneef amma nahisaat hoggaaniif jenne hamtuu jechuunis ta'a. Mee kamitti guyyaan rabbii hamtuu qabdi jennaan azaabuma kanaanii azaabni kun fuudheetuma azaaba akhiraatti isaan kenneedha laalamma. Achi booda guyyaan gaariin takkalleen isaan hin dhufne. Azaabumaa walit dhaabbatee fi suduuda isaaniitiin wanni kun akka isaaniitti isaanii hamtuudha jechuu. Linudii qabu wanni kana gooneef akka isaan dhandhamsiifnuu fi azaabal khizyi jechuun adaba xiqqeenyaa san adaba salphinaa san fil hayaati duniyaa jiruu addunyaa keessatti wal azaabul akhirati haa ta'uu je. Ixaanni adabni akhiraa saniitiitu akhzaa jechuun irra salphisaadha je. Santurra xiqqeessaadha. Akhzaan kun afaalu tabdiili superlative degree. Kanarra cimaadha jechuuf deema. Wahum laa yunsaruun gaafa san isaan inumaa hun dirmataman. Dirmachuun harkatanii azaabuma keessaa hun baan. Ka addunyaa ka akhiraatti isaan kenna. Asumaan qabritti isaanii jira. Guyyaa qiyamaattis akkasumatti azaabuma keessa jiran isaan. Wa'ammaa samuudu ammoo uummanni samuud fahadeenaahum jechuun nuti isaan ni qaceelchine. Qaceelloo isaaniif adda baafneef deema. Eega qaceelammaantu jallisee dhagaa. Fahadeenaahum jechuun yaani bayyannaa lahumul hidaayata qaceelloo isaaniif adda baafne. Fastahabbul amaa jechuun ballummaa yookiinis jaamummaa filatan. Alal hudaa jechuun qaceelloo irraa jallina filataniif deemamma. Fastahabbuhu jechuun ni jaalatan ni filatan. Al'amaa jechuun ballummaa filatan. Jaamummaa filatanii alal hudaa qaceelloo irraa. Fa'aqadatuhum jechuun isaan ni qabde. Saa'iqatul azaabil huuni mee maalaa jennu magaa. Saa'iqaa reefuun tanachi olitti azaaba jenne. Ammoo oduu maal jenna. Saa'iqatul azaabil huuni jechuun akaakuun adaba xiqqeessaa sanii jechuudha. Huun jechuun salphisaa jechuudha. Saa'iqatul azaabil huuni akaakuun adaba salphisaa ta'e sanii bimaa kaanuu yaksibu waan isaan hojjetaniif jecha hujuma isaaniitii fi baattiin sa'u biyyaadhamma.
ونجينا الذين آمنوا إسانوا مسلة شراو أمة عاديس تيه هوديس ثموديس تيه ونجينا نجاني بافنه الذين آمنوا ورنوت أمنني وكانوا يتقون أن صداچا ترنسن نجاني بافنه ويوم يحشر يجون قيا خاف مجي قيا أوفمو إلى وانجي تاو أوفمو فسروا قمنا ويوم يحشر قيا أوفمو سن أعداء الله أدووني ربي سن قيا أوفمو جري الدنيا رتي دين ربي تريقون قيا أوفمو إلى النار جرى إبدا وقا أوفمن سن فهم يوزعون إسا ولين إيقامن جيشورا وردراتي في خبودا وندا ولسدما يجمع فهم إسان يوزعون جيشون نهاي فمن هاي فمو جيشون ولسي اتفامودا هندي ثانيتو والبرد فيجمع وردراتي في خبوداتي ولكبميتي ملايكان إسان إقدي كسيت إسان أوفتيدا حتى إذا ما جاءوها جيشون وقادوا فن إبدا سنبرا وقادوا فن نارا سندي بنما حتى إذا ما جاءوها فإذا جيشو يرو جاءوها يجون إبدا سنبرا دفن شهد عليهم جيشون إسان رترقابها سمعهم رقيان إسانيتي في وأبصارهم أركان إسانيتي في وجلودهم قامنما إساني خنو جيشورا خلين غوغان إساني خن إساني رترقابها قامو تميرا خيسا سدي دبت جيشون مقاسدتي بما كانوا يعملوا وانسان وجتن سنسان رترقابا جرمان كنون دينو كن مغا كاتا ترغابان هاسو ثاني ربي ترابيخه كنو هاسو ثاني ربي نتيملا قدمي موتا وقالوا نجان لجلودين جچون قام ثانيتين صورا ثاني سنين نجان غوغا ثاني سنين نجان لما شهدتم علينا معلومات نورت رغاباتن قالوا نجيروتنا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ربي وهند دبسه سنتن دبسه درتن تدبچون تره أصرفنا نمو ربي ندبچي سنو دنديسي سيا قالوا نجاني أنتقنا الله ربي ندبسي الذي أنتق كل شيء خواهن دبسي سنتو ندبسي وهو خلقكم ربي إسنوني أومي خني جيش مسانيتي جان تتما يوخي اتقوتا اتفوفا جيش سانيتي وهو يجو ربي سن خلقكم جيشون إسن أومي أول مرة جيشون درتو إسن أومي يروج القواء الدنيا رتي وإليه ترجعون قرمسات دي فمتنم ماسي إفما في الرقابة تاتي قاقوني يوخيو وهو خلقكمين جيش ربيتي جانكون ونجرجي أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء ربي وهند دبسة سنتون دبسة جانين وهو خلقكم سلايز ربي نسنو أومي أول مرة جيشون يروج القباء الدنيا رتو يسن أومي وإليه ترجعون قرمسات دي فمتني بكبيران دايني خنو وما كنتم جيشون انتاني اتفوفا جيش ثاني توجن قسم الدين مات وما كنتم إذن انتاني تستترون جيشون قد أخذتن انتاني جي أن يشهد عليكم سمعكم أكد أغيان كيسان سنرة رقام باني لألا يشهد رمى أن يشهد عليكم أكيسان رقام باني سمعكم جيشون أغيان كيسان في ولا أبصاركم يا أركان كيسان أكيسان رقام باني dhokachuu dandeeysan addunyaa marrattuu gaafa waa hojjettan san yeroo dilii hojjettan san qaamni keessan isinii wajji jira harkaa fi dhagayaan hundi isinii wajji jira bakka itti harkaaf jalaa dhiiftee dhagayaa dhiiftee deemtee dilii hojjettu jirtuudhamma wamaa kuntum tastatiruuna hayaaddanin turre tazunnuuna jennee fassarraa jee gadiin hiyyaanne barisin ayyashaada alaykum jechuun isin irratti ragaa ba'uu kana yaanne وانت كوان قدرون بربادو الرا لألا كريه ينسان انتو أيشاد عليكم جتوني سنر الرقابو خنجان نبر سموكم دقيان كيسني في ولا أبصاركم إجي تيسنيس أكا أركان كيسني سنر الرقابو سنجان ولا جلودكم جتون قامنمان كيسنو غوغان كيسن أكا سنر الرقابو سنجان ندران ولكن ظننتم جتون قرومون يادن أن الله لا يعلم يجو ربين بيقو يادا كثيرا وانتو تبايي مما تعملون واني سنجتني راتي سر ربين بيقو اجتين توجنتنا ربين بيقو يجو يادو ترسني تنممو وما اتني يادني تيتو اتني بهيد أبلاما إجتيتنا رقانا ربها قام خيار رقانا بهاتنا
ilmi namaa firraa quban qabu. Duuba eegaa ilmi namaatii fi qaamni kun yoo adda ta'e ilmi namaa kun eessa jira de? Bakka tamii bakki tun? Bakki kana waa haaddu tun arraba ta'uun ooltu garte. Al-yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim je. Afaan kana laawwanni waa falmu suni afaan kana cancalleeti je bakka rabbiin. Afaan kana cancalleetichi booda harki isaaniitii fi miilli isaanii hundi irra ragaa baatii je suuraa yaasinaa keessatti. Bakki falmite sun arraba jechuudha. Eenyu gaafa san yeroo garii dubbachuun hayyamanii godhamaafi bara. Bakka garii ittiin dubbanne malee hawm laa yantiquunaan isaan hin dubbataniin sun bakka gariitti bootaa gariitti immoo bakka akka feetanii dubbadhaa jedhamee firiidamiin kennamaaf. Yeroo garii maatiis garuu immoo bakka harkaa fi miilli hundi ragaa boo kanatti jarri ni hidhama bakka arrabni. Arrabni dubbiin qabu wadhaalikum jechuun inni sun maalimee sun wanni tun nurratti ragaa bahuun teessu jettanii yaaduun keessan sun yoo wadhaalikum jechuun rabbii wantoota nuti hojjennu irraa baay'ee isiin beekuun sun jechuudha. Icciti nuti hojjennu faa rabbiin hin beekuun sun zannukum jechuun yaaddoo teessanii alladhii zanantum jechuun kan isin yaadaa turtanii birabbikum rabbii keessanitti ardaakum jechuun isin balleesse bakka rabbiin. Isin akkas yaadaa turtanii garuu yaadni keessan sun bakka hin geenye ardaakum jechuun ahlakakum isin balleesse kunoo itti fasbaxtum jechuun taatan min alkhaasiree warra hongawerraa taatan himma duuba kam taatan jaan rabbiin. Fayyasbiruu yoo obsaniis je fannaaru maswan lahum ibiddi galuma isaaniiti qubsuma isaaniiti bootuma isaan tatta'an irraan jijjiiramtuudha magaa obsi jiraateef aboo isin obsisanii koottaa bakka jijjiirradhaa hin ja'amuuni. Fayyasbiruu yoo obsaniis fannaaru ibiddi jahannam sun maswan lahum jechuun bootaa isaaniiti. Maswan lahum jechuun qubsuma isaaniiti. Maswan lahum galoo isaaniiti bakkuma isaan galaniidha. Wayyastaatibuu yoonii si jaalala barbaadaniifiya. Yaa rabbi si jaalachiifna mee sheenaa tana nurraa baasi. Yeelloon manu jirtu tana yaa rabbi gaabbii teenya tana yaa rabbi nurraa baasi yoo jedhaniis famaa hum minal mu'tabiin. Isaan warreen jaalachiifamuu miti jechuudha. Jechuun maal jechuu dhiiroo? Iyya xulubuu jechuun yoo barbaadanis arribaa jenna jedhan. Jaalala yoo barbaadanis lam yaqa irridaa anhum jechuun jaalalti isaanirraan argamuudha. Ela deemaati addunyaa deebi'aa beenaa rabbi jaalachiisaa toobadhaa wayyastaatibuu jechuun addunyaa deebi'uu yoo barbaadan utbaa jechuun maali ruja'a deebiidha. Gara addunyaatti if duuba deebi'uu yoo barbaadan famaa hum minal mu'tabiin isaan warra addunyaa deeffamuu miti if duuba deebi'uu waliin jirtu jechuudha. Silaayis namni takka eegadachii irraa dhume addunyatti if duuba deebi'uun haraami jedha rabbiinu inuman taatu kaniifuu addunyatti if duuba deebi'uun hin jiru. Waloo rudduu la'aaduu limaanuhu anuu jemmas odoo silaa dachuma tanarratti deebi'anii addunyaa tanatti la'aaduu numa deebi'an limaanuhu anuu waan irraa dhoorkaman tanatti numa deebi'an jee rabbiin waan duraan isaan wanta hojjechaa turan san irruma deebi'an malee deebi'anii rabbi jaalachiisutti hin deebi'aniidhamma. Waqayyadnaa lahum jechuun isaaniif qopheessine quranaa jechuun hiriyaa isaanii qopheessine je jara sheeyxaanaa warra isaaniin addan baane qopheessineefi kaafirtootaaf. Qayyadnaa jechuun hayyaana qopheessine waqayyadnaa lahum jechuun isaanitti ni goone quranaa jechuun hiriyoota isaanii itti goone kun imma sheeyxaanaas ta'ee jaalalloo nama jallisuus ta'ee walumaa galattuu waanuma addunyaarra nama jallisu san imma. Fazayyanuu lahum jechuun isaaniif ni miidheeysan maa bayna aydiihim waan fuulduree isaaniitii fi wamaa khalfahum waan isaan duubaatiif ni miidheeysaniifi. Addunyaa fi akhiraa keessattis woma babbareeduu takka qofatti himan jemma. Addunyattis mirgi keessanuma akhiraa ugaa dheexaniisi warruma jannataati jedhaniini yoo mirgaa fi bitatti dugda duubaa fi fuula durattis woma bal'inuma qofa dura afan jechuudha amma jaragaa. Wahaqqa alayhim jechuun isaanitti ni mirkanaawe
القول جتش خينيا في أمتوتا قد خلت يجون دبرتي وجين من قبل يجون أمتوتا إسانين دور دبرتي وجي جتش خينيا تمير كانويته ميتا مجتش سنديرو لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إيه ilma namaatis ta'ee jinni raayis warra shayxaana hordofe hunda kasitti ibidda jahannamiin guutaadha magaa qad khasii umamin jechuun maa umamin ummattoota qad khalat dabartee wajjin min qablee isaaniin dura minal jinni wal insiya ummattoonni sun jinnii fi ilma namaarraa kan ta'an innahum kaanuu khaasiriin isaan akkasitti hongawoo ta'anii jannata keenya dhabanii waqaala alladhiina kafaruu warri kabran jaan laa tasma'uu hin dhagayna lihaadha alqur'aani qur'aana kanan dhaggeeffatinaa jaan laamma hin dhaggeeffatinaa qalbiitti qabdanii walghaw fiihi jechuun itti goohaa jaan inumaa sagalee irra fudhadha irratti ol kaasa'atii bakka itti goohaa jaan walghaw jechuun taphadhaa goohaa la'allakum taglibuunaan akkasinni mootan yeroo san ni injifattan bakka inni nu ifjibbee dhiisa waan himu tana yeroo quraanni qaramu itti goohaa taniifuu gizee quraanni qaramu sagalee ol fudhatanii haasa'uun as jala nama galchitii jaan aadaa jara kaafirtootaati falanuziiqanna alladhiina kafaruu wallaahi nuti ni dhandhamsiifna warra kafre adaaban shadiidan jechuun adaba cimaa ni dhandhamsiifna walanajziyannahum jechuun wallaahi isaaniif galata galchina aswa alladhii kaanuu ya'maluun hujii isaanii fokkataa san galata galchinaaf je aswa jechuun irra fokkataa san irra fokkataa hujii isaan hojjetanii san galata galchinaafi zaalika jechuun suni jazaa'uhum jechuun galata jazaa'u aadaa illaahi je azaaba hamaa galata galchuufin sun maaliif dhufe yoo jenne jazaa'u aadaa illaahi jechuun galata aduwwii rabbiitiitu annaaru jechuun ibiddaa tanaafi je durumaanuu galanni aduwwii rabbii ibidda jaamee lafa kaa'amee jira walahum isaanii taa'adha fiihaa jechuuni ibidda san keessatti daarul khuldi manni zalaalamu manni itti waaran isaanii taa'adha jazaan jechuun galata haala ta'een bimaa kaanuu biaayaatinaa yajhaduun waan ayatoota keenya mormaa turaniif jecha badii isaanii qabaadhamma isaan miineetii miti waqaala alladhiina kafaruu warri kafran jaan rabbanaa yaa rabbii keenya arina alladhiini adallaanaa jara lamaan nu jallisaa turan san yaa rabbi nu garsiisi من الجن والإنس إلمنا ما في جنس تيه نجعله ما جرى سلمان نجونا تاتا قدامنا يجون ميلخين يجلبون الرقابنا ليكون يجون كيسان ثاني من الأسفلين والرجال راكتاني يجورا جرقون ورا الدنيا كيسة بدي باي وجته ورا نونجلا راهاتاني يا ربي سانسا نغرسي سجاني اتفوفا ساقل قلبرو إن شاء الله